Dia kata nih. Titik kita coba ke buah. Tuh, iya. Tabe lago kale pamasolan asang siman lago kamu mintur bunturan na telepongan tondok angkana tuntara naka
tidandanan sangka uloloan dan palelean lante didik na padang ri lampio natargi mata karunia na gua libasi pakan nalako nenek mangana sangka dodolo pangalentenan panikuan ampun na telepongan tondok labi nalako deatan na te padang tua balok to sisan te mangapi na tanah kumua dolo lagi indo doke dire maga ba tulalangan lagi tambuli baya ku tontong mak pasare rokorian na nenek mangana sangka dolo panglentenan panikuan di pamulan na untanan talang dan nanan sangka lan telepongan tondok kurandukan bulu alak dan palelean lan tepet lipuan lembang nenek mangana sangka dolo panglentenan panikuan domai banua puan si nenek tang dilino di po ada na di po aluk kalukna nenek mangana sangka dolo panglentenan panikuan domai banua ditoke puang tamburo langi tomel lawi langi toloson di bintoen di po ada na di po aluk kalukna kumua bilang natang si tirolindo pak nenek mangana sangka tang si mantaperu bapak dolo panglentenan panikuan maling na asmani sang lengko ilalan dia kana sang mata kalambanan bela nating kasusu kumajomay batang di kalina nenek mangana sangka tibe do katon na majomay tondon to batang na dolo panglentenan panikuan tediona disanga mak tambuli baya mangalu baka padang pakotontong laki pasare rokoria nenek mangana sangka dolo panglentenan panikuan kumua na kamu mora nenek mangana sangka dolo panglentenan panikuan pasirun tunang bulay pasitete malaya nga situru tu sangka mangka mioton bulu ala alam telepongan tondok lante ti kalebon na lipu sanda kasalle anda puang maturo tangan langi puang atirin dubal tulalikan do masuangkan atau kawanganan laki pak gongi sandaran dan laki pak go laki sanda biringina kumua kamu puang maturo tangan langi tungkombong langi solalino mi sorongan nila motor rotolino mairi mentau mata mintu na pak kombong mi kumpunga na pakai lumingka do te kuli na padang tasik do te tikalebo na lipu sanda kasalle ki pasare korean mi puang matur tangan langit ki palidan rokot talu utuk tarunomi kamu tati tanam talu do masuangkan atau poanganan kumua ki palaku mata sakate dio na padang tua balok dayan tumbo pulau tula kinai umpalimbong ite tananam batu simbuang situru nate dandanan sangka la dirundu 60 kumua den nasi upah nasundul lang alolok na upo pendaunan nate dio na sangka malak na ada na rante kalua sangka na tandung kalonaran lali pasibayu bayu selek na pasidodo sangka lama na tumarasa motelangan di pasiloe dan di pasilente telang padolo cuma itu talang mo si kadendek to tumampada datang nganalangi lasi ulang atau titanan talu do masuangkan atau kawanganan ta masambayang langsung na ambe na anak na pinamasallo amin tuan komiti sakbu rara ki pokada bulawan lante ada na rante kalua lante sangka na tandung kalau naram opuang matua ambe to makuasa ibu tumbo pulau panampami minai umpolo lang torotolino mairi mentau mata undaka tuntunan tua la bila napake sialamase unggaraga tengko situru ungkombong bisara misabungan na susira telangan laki salah dan opuang padolo cuma itu maranukan mati olah malah abi itu kumu pasakekan solanasang paraya kipo paraya mi pura akan diwai sang pindan mi pikan tanah atak sang gori-gori ki tontong masake mairi mada dinding mas solanasang pengundungan ikan pani mama seni pari salabudan ki opuang mirande pala itu jana pangandona taun mi tuki sorong mati olah malah abi mate telansangan na puang ki punga Yesu tutu semak perintah si sola kamu na nama sallo totemo siya tontong salakona amin langsung na ambe na anak na nama sallo amin
bangkit tuh dah. Kami Jordan. Kami retolat mo eh. Marami tugas to. Iya. Kira-kira deh. Iya. Ya boleh dulu tadi nah, kemarin rilang tuh. Iya. Wah, tenang. Ini kamu kita kali-kali. Lagi yang bude-bude. Langsung di dua apaan? Saling gitu. Saling ini kan. Ya, pasti bisa. Ini kan harus dinaikkan lagi dulu harus ya. Karena di paten nih. Orang kali karu ya. Kamu, saya, topi, baju, celana, sepatu. Ada semua. Gan awar kaya. Kan. Iya kan. Siapa di sini ya Pak? Belum saya sih ada mana? Oh, siapa no? Oh, ya, kirim tim. Ada. Yarkin dito misa dito aja. Nah, bisa kita ini dulu. Orang tangan donanya apaan gitu dan Di bawah kiri kan. Itu mana? Karena surahan lah kiri lah. Kalau orang berarti kong pakai na kuli ada. Jadi kita dari boleh gara-gara diberikan dekat tuh buat. Ya. Bukan apa-apa. Biasanya matatuk timatan dari kesalianan lah. Saya ini terlalu pernah lah. Tok-tok itu dulu. Saya tayo. Jadi nasanga tuh mas.
anu tarubang Ini ada. dalam main. Tarubang ni ada na anu phone number tu kan itu kan dia betul. Bono din naman Ano sa masyarakat salah ulo din kapag sa tanong na ay ayaw niya sa lalo dati lang na yan ito ako pinakaya ko lang sa lalo dali takot ko kami takot Tolong tarik bang ini sarap deh. Kabalikan. Yung apa may lalat? Apa yang ada dia? Oh, namanya ano daw? Mana nama si kona si Ami ka mo? Ayo. Apa kali bagas salita? Nay, hindi mo yan. Sakat ki mo. Siyama sengge na yo. Tarin pala ni Tiangka. Tarin ni Tiangka. Oh. Kamu ngilir di. Tama ko kaya marami. Satu, dua, tiga. Bagaimana bayi omay sulit? Ano yung kira ka to? Tak apa perok koy. Pandemito sa bato. Pandalingon na. Oh. Agi mo, pandemito, pandemito. Oh. Sila yung omay. Panaralan na ito. Yo de, hindi na ito na tumitin. Pero kayo pa sila yung may. Ada mapudu ko si. Dari tarik. Hindi tarik. Yo matan mo. Padahal di boleh betul lagi kami ni udah. Ini dari Kapuan eh. Hindi re. Iyo, pasulyo mi may ito. Pero kapareper ka kung pupigurir ki pental mo. Hindi re Kapuan na mi pupigurir ki pental mo kusaka ko. Susi dia tesola. Tapos sere itu kalau siti tapos sere jomay nolay sarok ko. Oh di talo itu. Nalay gambar mata. Mbak dari kompo kali. Pero bisa paano po mo to? Kung meron ko na naman kasi
Ang bidira. Nah, ya itu ya teman. Lebar-lebar ke sini. Naku kaya pakai banti. Berikan dia boleh. Lolin-lolin ba kami? Guling-guling ba kami? Nah, dia lagi nangka. Benar kamu bukan itu. Sendiri. Ani tikar mah. Oh, nanti nak berdiri dulu. Oh, ya lu. Ya apa betul? Ini aku mikir dari mana menonton kita. Yo, dari rumah dia. Pada sekarang dia ulang. Daripada menonton kami betulan. Bisa mengkiri udah orang. Anak gua kayak ya tuh. Bisa sampai kan. Di bagian itu ada Momo.
Jangan natiri naman itu. Uli-uli. Salah dah tindih. Kepancur. Itu lo kedua kali kapangnya. Le. Pasungkoy mo na stelle. Kinatta siya. Natay na la.
lang kawan. Pamaling ke. Sila lihat penting. Oh. Yan na lang ang balita. Aku nada itinda tanan. Sabab ko na sa sin na to. Ataan kaya yun to. Piturun na to. Pasin na kayo. Bandon dito dah. Pemandoy. Bambu ni. Ben, nanti ada tabung sa polos to. Bisa. Hoy, dini to na no. Limpar ko kalas lo. Dede. Kalau sih kerja perkara tu main dengan kerja. Wala na jam tu pandilu lagi. Tak tu masih kini keroi. Oke, baik. Kau ulang.
Ah, pakaray ya. Pala hindi. Yan, pwede. Kami mampu. Bukan yang kami deh sekian ya. Kurang perlu nih, bisa. Nangka sikono mo to. Lagi. Woi, lagi. Ya. Oke. Ayo menobok. Coba ayo. Itu pokoknya batu dulu. Pergi batu kanjal dulu. Ayo batu dena dulu. Kenapa? Itu udah ada. Murah batu na yun. Dolangan situ. Kilo kami ratuan minta salan tak siapin narapak pak bumbun nami par ko kami to simbuang kayu ko omo kumbo bok kido ko buangin la tapain deto mayangin deto lambi ko mali iya na Anda ke, kita kisah tak sekarang dulu. Oh tidak.
Oh, karen ini. Iyo, alay to kan nung dito dyan, may pasipori. Aling-aling nila. Biar kapurin. Ano na liw na ginuga kami tamayan na konti. Kasi sala. Patong ituloy naman sa gitero no. Dia tidak tuloy pa ni Tarik kita, tarik kita. patong ituloy naman sa gitero. Mahal ka mura. Mau kepala? Benar nih patung. Patung. Oh, na yung mga sento di para kay pato daw. Oh, Ko sa mana? wah na na. Bingung rokok. Cocok mo sa kaya mo. Harga ikar kemana itu mau? Kulit tulang. Apa Yan yan. Mayo. Kari ini main na menurut dia pio. Burger nito, ditelon na. Detele. Oh iyo. Padulom itu rembar apa nih? Kali bang medyo. Paralan na ite. Ya titilo itu bisa eh. Iya. Dia mau pekali mati. Iya. Padahal aku pada seluruh isi. Dia karontok na bangunan nila. Iya, saya sambut kita sini meja. Hey.
kita tuh yang dulu. Tolong sedikit. Lagi. Lagi. Oh. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Sini, Pak. Oh. Sini, Pak. Oh, di sini, betul. Nanti beri masuk. Ah, hidup mana baik? Pokok tidak alamin kembali. 1, 2, 3. Kalau dengan mari komisi ini diharapkan. Coba kita siapa kata kita. Mari nak pertandingan ini. Turun nih. Waktu pakai. Awas, kalau punya pembudi. Soalnya mengenai sini nggak mantai. Aku kemana yang kau Maju mo. Kali baik. Karang siya itu kamu juga mentarang pa rasongkan ada siya gitu.
Berapa per liter aku tuh? Ini boleh. Akhirnya 10 liter aku. Oh, 10 liter. Oh. Kau deh Simon. Kau ada ya? Baru nanti ini. Mau sampai. Oh, siapa yang turun aja? Anu nila ko tuan lang. Kaparan ako ake. Kasi mo. Nare to ano yo. Pajam. Aprilitan dan. Tuan lang. Narana rin. Sobo. Antara begitu. Ima tete masolana sang to sarani nga sang miki ta miki alu to dolo. Iya. Madalar kalau mak gereja tu tidak. Iya, jadi tabe ta data abang ngomongin